भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश ना कोई कानदबदा अतोप पॉलिटिकल पार्टी दा हुनबो खोरपा कोई ममागी पार्टी ना टिकेट मरी हिंजर कुछ कोई थुदुकना मणिपुर कोई तौजखिद्री अदु ngasi tangai mafadana tawdaba yadaba dai khol khunabase am pamjadabne adubu aram do potama asum bas hajlaga hanjadan hajlaga sum khadu mo logi bidudagi tangai mafadana khoina ngasi gi media gi mon pangsin kaujaraga khoi party gi mai gi khoi clarification asi tawjaba maya purna khangirangani andaki mamangi tha amani sida maruina hairoka andro assembly constituency da mikhal ga mari laina violence kaina gathal podagi यामना कायने इंजूर तो वासो अपन मयाम थोरकना लाकदब मणिपुर की तरानी थोरसिबो विधानसभा मिखल सिदा अचौबो डिस्टर्बेंस मा दुगा मियावी पुंसीदा तंगु दैतादबा अकी तुजु मयाम पुगलकना कॉन्स्टिट्यूएंसी हुफु असिदा हाइरो बमदि अंड्रो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की पाउसिंग से तानदना यामना मरु ओइरबा मिखल अखोय मणिपुर की लाइव लेफदरिबा मणिपुर मियावी अनबो पुंसी मरेलमा अनबो मणिपुर सेमना दगुनिमुदा voter salaba sahi tarani pan suraba magi voting right le mi sura mende pina na bogi anu woman ko shem na thorang to rom tamasta ai botha da tan halakba botha da ka khata saina na ai saji si de hatu bi adiana mikhal ga mari le na karanu political parties na campaign tor por saru ya handana karbo political party na wa hai magi manifesto na vision document hai do people's digest to da khana na bogi mi fa mayam si yaw do bogi democracy ki aje khaba khana yang pasal festival ni lalu demokrasi ni khayde pasal kerana makangi election dah se, uji people sini thazar kerana election dah seru yang ni kerana meeting dah seru yang ni tu film mula lagi si BJP ni masih yang menumai tu mau tu kena lojai, aduga aku ni Kongres ni maru Sri Deva bertanya, hai waktu tu kiba aku ni cuma lagi Kongres ka BJP ka nak terus politik parti semua kena saya nak tak betul. Media paternity the kutara pawi bhawa laga pura ki thak la pasli BJP ne strongly condemn the way koi hanan su tabjak hai pawi sinda makhal amatagi mokoi da hincha ko biba pawi gi asoi le mai mi ase adu nunti gi paw pijadana aikoi mayam da manipur mayam da pichim gi paw mayam manipur bang khana le sing sida pawi gi thak da purak puna sing ba thokos da aikoi hanan condemn to ki matung da ngasi di puri do Congress ai makogi thongmi singna ni haibodo mayamda BJP ki market koi thamjari thokiba thawdo adugi horen yamna winingba details aigi hairo ki BJP ki leadership leibini aha nongkada deba badana moi Congress audi adum da Congress chena di haibodo MIR mala ayo false information report ama Manipur police da tawre tawrukudu da yauri ba moi member sing se MIR asida mi tara hondu ki mabing yawi hai bisa lusing agak ise, maibam tongtin meitei kauba, Congress ki, Hairo Youth Congress Committee ki President oiba, aduga hai bisa, ma ani ni Hairo ki Publicity Secretary suoi, as per record of the media, I want the media kan usai adu hari kan logi besu ya ni si kuna lagi semua yang Shanghai Express tu phone kita ada di media ada phone kita report, memang kau tu Mei kita tarik kungani itu 2021 dah, phone dah HBCC, hari ni Hairo Block Congress Committee hari ni HBCC member denied entry into CSIC hari ba pau, adu dah kamai hai, Tom Thin Mai Tei Publicity Secretary Hairo Block Congress Committee hari, adu atau pa pau September kita tarik kungani mana, sida phone dah na Hairo Youth Congress Committee condemn hari ga adu dah aku ni BJP Congress ni khana sai nawa mo thok da mana condemn taw ya adu dana mu kai hai ma se madu dana HYCC si president Tom Thin na hai ga taw he ba ana publicity secretary su oi hai ba adu ga ma sa se youth congress ki hairo ki su president oi hai ba se media da yaw ja ga media ki ma pa nga cover taw ke pa wo mane ba adna masida Indian National Congress ki APCC ai mai kai de ki hairo ki congressman amata chen na di ab se FIR da maming yaw ne chen ne di hujiki Tom Thin se kana no ba machi Bharatiya Janata Party na media ki mar pa si kuthang de khoi hang jeri ba hujiki Tom Thin mai dei se kana Youth Congress Committee ki hairo ki president oi ba Tom Thin mai dei aduga hairo Block Congress Committee ki publicity secretary Tom Thin mai dei se FIR da yaw ba sin natabra
मसदा फूद चेनरबदा अखोगी मीडिया की मरुप रामेश्वरना मा मसाना आइडेंटिफाई तौदना अयुमदा संग फुरमीदो मानेना हाइबदा यावरे मसी बीजेपी गात्र कोई हाइजब नतेबा फूदा मयुमदा लागा पाउमीदो नोंगाला खबर पार मतुंगा हैरो पोकेनगी मयुमदा सेंसन की फिमु सेट हाइबदो मदुमा इजरुने मादि पाउमीनिना असेंबा पाउदो मनिपुर मियामदा पीबनेबा मी अमा सुमाइना फुना फिमु सेट मा चेंसंग्रे अदुदि खना सैना मथोए अदुदो हाइरो की वैनोदा मयुमदा ला फुबीरे फुरी वजदा सुजिकी यूथ कांग्रेस कमिटी की हाइरो की प्रेसिडेंट हाइरबा अदुगा हाइरो को कांग्रेस कमिटी की पब्लिसिटी सेक्रेटरी ने हाइरो नुपा आसु लागा फुदसु यावरले माने लीड तौनिनेबा अदु ओइतारगदी कांग्रेस ना हथेंगना सेनै कांग्रेस की तोमथिनाइरबा पोस्ट अनि पाबे हाइरो का यूथ की प्रेसिडेंट होइबा पब्लिसिटी सेक्रेटरी सुइ नुपादी डायरेक्टली इन्फॉर्म तौबे हाइबसिदी एफआईआर नसु साखी होरे पौमी मसा नसु साखी होरे असिम मतांगसा कांग्रेस ना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी आइना मियाम दा लान मसिन थीना पंगाई दा हाइजिन बसे मसि तोबिगनु डेमोक्रेसी नि डिफेंड तोबियो अखोय सोयगरे कांग्रेस ना फुजर रोरे अदुबो इमोशनल होइदना माना ngang मुसकुदा अदु तोबो दि भोट की मान अदु मारा बीजेपी ने मसिन जिसली अयुम दा फिराल सेसलबी पोस्टर थेना मिना देशांगी हाइगा फुनमो बकेसु गाइदेबा सिदि मसिन जीवा मियावरी मियाम दा अदना ngasi akoina media gi nopang na akoina hajeri busi chin tv ganu asemba political राजनीति तंगसी mandate से प्रजा ने डिसाइड तब जसनोबा बीजेपी लाल में करे बा कोई बीजेपी की श्री राजेश यादव नत्रगा हाई भारतीय जनता पार्टी हाइरो मंदना आराम तौरंबा फिरान मिशन बदने का खना से तौरंबा स्टार्ट तो बिरोबा मीडिया को पाफुंग नम फुरक तारगनी हाइरो तो मीटिंग हम तदा मीडिया की मरमो पा हम तो लाख मरो सटिंग अरबा अदो एगनी मीडिया ना हाइरो तो पाव ओवर तो बिरत्रगदी अखोइना मणिपुर मियान पाव कदाई फंगदगेबा असुंब थाकी थाक अंदमोंसी तोबिरखनु हाइबसे ngasi भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश की माइकैदगी कोई काउंटर पार्ट ओपोनेंट होइबिरिबा काय खुनजरिबा कांग्रेस पेंसिंग कांग्रेस लीडर सिंगा कोई थमजरी अदुगा अतेबे इतिहास मा हाइरो की थमजगेबा हाइरो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की हाउ थेखांग यागी लातिदा वायलेंस ओवर डिस्टर्बेंस पिसे कांग्रेस ना हजन नंजन तवरगा दुम लाखिबा अदुगा हुजी आइने ngasi ngange बिसुरगा कनुगी कैंडिडेट अमा खकी तोगान इंटरव्यू मो तोबियो गुमा तोगान हंबिरगा एन डिटेल सिंगना ममागी होकि इलेक्शन दा एडीआईडीपी दा लेपखिबा हौजिकना एमपीपी दा मिरेप ओइबिगनी हाइदना सोमथुगिबा कोई मरु डिटेल दा ngasi मीडिया की मरु पांसिना अमुता मागी पाव म लबि बरबि माने इलेक्शन टेक्सर थोक्सर कोमतम हाइरो मियामी सेवा तोजगे मियामी मुताई मियामी लीडर ओइजगे हेदना मान थोको मतम हम लखि भोट देसगे मयुम द बोम लंगसन बिबा बाकी दुकान दुकान नोंगै कापसन लेबा किहमना अदे माजी की ने भोर लेपेबा अदे मु भोर मु लेपे लेपकान दसु अमु बोम लंगसले अदे मु बाजी मु की ने मु लेपरो एन तवे अदु दसु मु बोम लंगसल नोंगै कापसन लेगा तवे अना आइने हाइजरिबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश माइ हाइजरिबसे चुम्मीना तगा लालेबो मीडिया की मरु पाखना एन डिटेल द तोमाना एन एक्सक्लूसिव विथ श्री एन डिटेल सिंगना पाव म फोंगु पिरता गनि मणिपुर मियामदा हाइरो त भोट देबसगे त मी फाउदा करम थाक त तौरिबगे मोदा कमाइना ट्रीट तौरिगे माउंदा तबिलो खनानो पब्लिक डोमेन द लेबा माना हाइरो को कीबो इदारगना मा हाइरो एदो ऑफ द रेकॉर्ड तारमस लोबियोबा कोइ मीडिया दा पुथोरदसु मागे कैरियर सोकनि गनि कीबो खतो लेरसु ana yamna hantaba thagi mono bihar da to khali thagro manipur da yob e ana masimang te koi thok ningde masina akoina bjp si praja na yar ta ga koi tu bodo ne koi bjp amo kare to se people se yar ko mutum da gri adabu kuji makoina sendari ba congress si bharat da tana manipur mya no ya da mla ku dipan kara ba mathang tulung tana congress da yor ba ma koi ye honorable tamu govindas mathugam भारतीय जनता पार्टी ने योगी इंद्री मायाम ना फबा उजी कांग्रेस तगी बीजेपी ने संगीरी सिंचे याम अफबा मियाम की मुक्ता श्री नरेंद्र मोदी ने तौरिबा श्री बीरेन सिंह सरकार तो उस पीएंदना मखुद वखन माने तगी योगी ने आयारम बेराम की पॉलिटिक्स पंटेक दे तो नोदल अदुना ते बीजेपी ने तौसे अकोई कनोना बाइबल दा हाइबा प्रभु जेसस के कनोदी पाप तुदी तुगो पापी दी तुगो सनु हाइबा मधु ए मायाम मधु थमजगे अदना अकोई head the sin not the sinner ngasi BJP de sangiba congress ki lusingba mayam se hausi part ba bharat ki lusingba Sri Narendra Modi ne lusingba sarkar ka apaba tabak tolum sing aduga Sri Biren Manipur ki minister bi ba aduga Srimati Sarda Devi na lusingba Bharatiya Janata Party tokodi ba peoples ka yam friendly hoiba peoples ka important election le government ma le se Manipur ki miyam na pa me na
मसा कांग्रेस कांग्रेस यूथ की खंगे महिला की खंगे लीडर मैम अतोप पोलिटिकल पार्टी दे मैम ताइसे बीजेपी ने तौजरी थाजबदगिने अखोय तौर थबसिंग थाजरक्तदी पीपल्स यारक्तदी अखोय भारतीय जनता पार्टी सु जीरो चलप याय अद मैम ngasi khoi ne kamjeri ba mi phang sa Bharatiya Janata Party maikeli haijari budi rangsi tongna mamal leibra rangsi tongna si value based politics tongna si aduga people's ka tathok kasin to ko yana na ta media gi ban pa media fraternity da koi support tam si ma koi na pawi ba mutam da ning tam da paw jesus nu pawi na hai ba paw to la de lor ga di ai koi na lo ko ta sat pi ai koi na pawi masa du da na ta ma editor da publisher da har ga singok sing tong na bi ai mai da sat la ngara gi paw to la de na phu sei ba thak la si yang satin an act of terror violence masini strongly condemn da wi sina ai han brown gi thum jege du ga atai media ma ke numit tu thok fu ma di le na khang mi ni go sing ai hero ki leader sing thank you